Memu akwaba edimoba experiences in life jumedia when you see and then so da froso kokra na ahwe tuntumi ye hyemi ya na chere say no Ghana eda so warehum we die din ebe ye din say ebe accept ebe din pa say ebe gia tomo nanso ye hwehwe enye yi di nyame pe na oye yekosoa esanma ebusua ni nyina yakọ Ghana nyina ye nhyedin adofo nyina enhyedin areho yegususu enim da ibetimi ye jaisu esanse en kampanifo a omen anasa oman panimu yi won se womra medi oman so no won ena sisi ya hwere won edin edofo shedin wate frobi no obi frobi obi so frobi experiences in life eneno ye ni abre ye me share experience ene me papa spiritual father e wa ha ye bedin komo ye bububu ye babe bubu aturenchema atu omen esi Ghana ye babe bubu akopon wonhra boafo nso a won bo mechi dom nyina jefas me kra de asem no mete ye na achese me yem hye me no na me nam krum but me bedru fie na na me hwehwe jefas mixture echiri kwan cause at once na me yem e boom krr hey afedi eyi me yare nyina aba ti jefas mixture herbal medicine papa in fact yare don bi atena oso ache ebetu na se edi amaw bisro bebi a wo bia no bomoden a na ne ebusunya ne nyina nko na monko gibie obema a waye mre ewo mpem jefas p capsules pe eni bitimi edi wasem edi amaw bebi a wo bia no tutu amerikai na wo ba no a mebubu ani chie anom die bitremo a angel beverages chese beverages a enkolare mrewa lawyers a doctors nyina chese penifo nyina je atuna bichefo no kwade eni ejai se wo mo fumeni me ba cho baby a wo bia no tutu amerikai akojibi program ahoro a wo ye bia no tutu amerikai bidofo angel beverages pe eni bitimi achew woni enkwala ni nyina bifre djuma basi na mabra eye angel energy drink pe ena menom kakra bia na mame apomuden mitri fefefa ehemi bedofo eye cute cat palo ena ashemi wi kama afi matari eye needles on point pe ena ebetimi apam atare simple and nice say edi amount bomodia na free needles on point between cute cats edi ma me pe ena on Hermes beauty palace enso so ebo modia ebcc iti hu kama edi ehye me na wose baby a wo bia no ono no wahye dey fra America ba betena Ghana e pacho won titwi nemu mo ba hwe no anya wa adwene se won titwi ni ntiro be katwi aba bidi natam obebu be na wa kire obe no so ase bomodi ya na friend sesia beautiful empaboa ehemi so efri kwajo shoes ewo Sakaman Junction en Sunyame ye road ni so hwa na kwajo shoes ewo afi menim fefefe so efri Just Love Beauty Parlor afi enkonwa kama ayetesu ifri Papago furniture pepacho bomodi ana fo ni chim e wo Kesema Junction ne so hono ma yentwa ye ho na yemra na enedie ampaya ebidwa ne baisia Ata
Yadre eneya tsedenne. Pedofo sebano ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wo. Etitrufu wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum. Delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture e konya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee keka and na me juma dainty. Ma po me den hu hia me papa na se bad ma po me den hu dia and one Jifax mixture. Bonje Jifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jifax mama your best one kasa. Me nya be ma Ebama wusu wa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tumpre kopeni say. Edro no ho te ye de afa abefu nimdie kwa enye ma pemfo oba a oma akwala no fo ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu age atum se eye. Jifax mixture pa. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Areho ayedi midofo mo akwa abawate ye chi ni bi ye nim ni bi ya to ye no ano odin be si ebe ye din se wo ye Ghana ni ma papa na obeje atum yenko me papa hoy on senior pastors papa be sie me pacho me mano omo nye junior pastors omo ye senior pastors eno kre yenkone komo akwaba amisha papa pacho me akwaba ai ma ya joso mamu nyina so small Elijah so pacho na mi andro mi jiri se bunyina mu ho ye je sare ho ba sa na yese na papa achere ni de na chese o wani brem ai papa pacho bia ho ye pacho sof mame ho ye asori so boko ene ne so ra ho pa chese sense asem ni si na nya asem keto akora papa esi ye a utsi ye no sen ene ye wo wadaroma medawase na sana mekasa no mamenchia Ghana president ono na dia to na yi pa na ye man kafra man ya konsuso so ise unim se we nim prenu a ade ya se ya to papa ye nipa okay we nim prenu a ade ya na mobo ato papa ye pa okay papa pacho first one on kakaye kakra wadawoma so ono na ye vice president Emma ye papa professor I at a mills no cre nti nempre no so ni na ye be ma ne hyede eya eja
na mechia no se won hyeden se nyame di adepa bi e ba aya na bonyoma kakra nso ebata ho di wonye bema abema nsinsuo sano maba o question no so me ade news na ba ye no man sheda antinentem na me wo live so your program na me hu se me phone no beria na this na ansana kwanhia we ebeba no na onyankopon wada na di ade akyere me dada ama maka kyere asore ma no last week kwa me kan wa haya ya na social media na aba no ama o kasa na wanhwe yi a obefom enti me ka kyere wo mo bra na ye fasting and prayers bi se onyame ada na di akyere me se me ho se ye ma nipa bi state barrier Ghana se ya mompa ye ya de ensa be hye ya no na enso empire bonti okay awurade be boa ye ti ye nyina ye de si ho ye empire bo sa da no ti accident de ye accident okay also obi ati ase se accident de ye accident okay so okuta car mo no na obenya accident anfa ho se ye car mo no nti bra meti se omo frefre me no meka se number 1 ye wadi for mpanimfo wo Ghana ye de afa ni ye ba okay ye wa sofo mpanimfo wo Ghana ye de afa ni ye ba na to be honest with you se obi ye sofo na onye sunsum sori sofo a okasa ye fa okay by so ye sofo na oye sunsum so sofo a wo hu ahi oh okay papa ni sen huntia Nayas papa se nyame bema ye din a ana nyame bema ya ye kese a efiri ne nsem efiri nipa okay ya wo ho nti no me pese mekasa akoho bebre na ewiase nyame wo senti a obo obi a okay obi aba ewiase obetumi akọ school ni bi oba be ye teacher ni na dwuma nko obi ye pilot na dwuma nko obi be ye president na dwuma nko hen obi nso be ye sofo na dwuma nko okay enti mesra Ghana se bia asofo edi kan no kra fomo a na no nkyere sa yen a ye ba nyina ye be fom okay enti ya omo nsusu ma ye ho nye wo mo hin okay na bia ye kasa a omo emfanya adwuma kakra bia beboa papa mpacho mi ntwawa no eye Ghana mpanifo na anya Ghana mpanimfo nko a o eye Ghana nyina Ghana ye oman okay ya kai oman a yenso ya ka ho bi okay me ya Ghana ni okay me Ghana ye me denti ya bre me invitation ya bre me se me ntu kwan okay ti passport no kra me nye bi okay. because Ghana ye me de so what me ask passport ni Ghana card me Ghana card na ye me passport okay so what you ask na nya se we ya tumpanimfo ana se Ghana atitirifo ni nti wo nko ana ye ka Ghana nyina okay but also what you ask na me famu na me ka me de se ebra nyame atusu ye se ye yesunsum so asofo no eno nkire se ye nya nipa okay ye nipa sa okay ena nipa bia so da kro obetimi aso da ye pacho so what pacho daddy enti niema no bi wo ho a se nyame fire so na bia odan na di a mi pese no mani shada nyi social media ne sa niema no me mpe okay ena obi ye panyina ye mfa ne nsam nto abontene papa ye nom kra no mpese wodi ye nsem beto abonten na kantampanifo ntimeti ase pa
me ma abusua wo mo nipa fifiri mu nyina ya ko na obia wo ya de but panyina ya fra no omane doctor omane boam ono de na eye me ya pa ana o hwe nipa na o mo fifiri mu no baby a no ono no hye no Doctor Omane Boama no ye de ne kohye ye wa aban mu no na aban no do no pa wow because our position no say aban no nim wo mo on pewasem mu a ho no on fa won kohye because nipa obetimi akukuru no de na hwefem emu baako ene say nipa enti ansa na aban no de nani be kire ho say sa nipa yi ana kwasha no wajudi pa okay na wo say nipa no so ye no kwafo tu aban enti aban no de asama to no pa ba de si no yam pese ebeto aso biewa na say ebeto so miensa okay na me ka cho say the second time ni we ewo sa party ya femu no enti de yesre aban ne say won fa ne nansi fom say ye pray no na enye papa wo mo ntobi okay ya bobo sin akura atwe manso ne ye di asem no wadi fo okay enti say japade a ye di ato ho amanchiri maba enti say pray no na bi a ehwo atete ma maintenance ne nkoye onfa ne nansi form say 4 5 kura on tongu Ghana de ye be kasa but ye ntongu ebeboa okay papa onjin di sese ku bi be ba anase se bibia betoto yi soso a efri sa side ho ni mpanifo no side ho ena se na ntoto yi soso a efri sa side ho na eno kura de me amembo di sa ne manema ko school papa ntimi nimu okay na de asia awero ho na me kan okay acho what okay ba sisi aga na nyire yie okay papa Ghana enyina ye no wadama waye sunsun sofo panino a oda no a eba etimi yi kirewo ansa na esi no wadama edien anamon na utu afa ho wadama because we dey eba yi mu odu pa ohima de meka ne se o platform here platform kese na Angel TV amanfo hwe pa that's right I mean sure nti me metena anto ayampia nka de minim Paul se me ya abofra no me kasa sa abofra me susu sa abofra me dwene sa abofra na me baya panyi magu mofra sem no okay se ya kasa amamu ya de mu odu enti yampanifo no mo ya de pa o na de tie ne se dano na mi tie mo me obi a me nsheda enhwe television ni sa ne ma no bebre always ayana me pese me nti nyame nka na o me nti me pesa ne ma no okay na me tie se ya senkola 15 o se 16 bi enkola 21 omo ye ba ko 21 by 15 16 no 15 rather na efree mu yeah so unim se ka nya accident na akwala wo mu akwala no nyame save ne chen panyini oh okay pacho utie me pacho andadi se ka nya accident na akwala ketwa wo mu akwala no nyame save akwala no chen panyini okay fisa akwala le fini ne ho by once enkwala dunuma na se dunsia 16 wo mu nyina wu at a time no yes sign magana se wo man no enyina ye wow upon kasa na omo kasa ne nyina there's a fault enti e won se aban no emma kwan na asofo mpanimfo na wo mu ye the leaders ye de yan kan se ya sesi ya omo mfa ye leaders no okay ya wa asofo mpanimfo wo hwa ye beto wo mo ye adwuma no se wo mo anya nka ye maaye
Okay. But also papa min chawano nansen aso so na omoye national day of no this time no nye national day omunyina sofo nyina hia bom paya mu odin pa na eden na asofo paya ne mpaye o oh okay mete say yase adifo no bi wo ho nyame ayi a kire omomo be kan wo social media ne ade ba nyame ayi kire wa wo the solution be ma oh so what yase okay se ahonhom no bo afukura ahonhom no omu pia omu fa nsuo so okay oya mama be yi nsem bia di papa cho yi pie maye ahonhom no ebufu a womo ye den papa se omu bufukura se omu pia omu betwa nsuo omu fa nsuo so okay pacho so what me ase nsuo da ho a honhom no otu a obetra obetwa nsuo no nsuo so kuta positive energy okay mesera what me ase enti honhom no buafu a na se ya sensuo me die nya me di kire me no eno na me da na di okay so what ase enti nya mpaye ni nyina ne mpaye enti now no se Ghana sensohwe abeto ye kasie sei pacho what ase na sebe o eni patitire sei ye ne aye ni bi kura ye yangu na de owo bi didi mo obi bi die mesra wo nipa titire na enso sanwotwe na wo makowuro including pilot na wo ka ho no wo mu nyina ebobra ye ni ba bi abra no bekọ akọwie sesi aye kasa no ebinum maame ebinum abusua wo mu super but obi a wo su won chen ne de no hu kura chen abusua ne su a wo su no because obi ye janka minister ne didi o ma ne bidi on the hwe no school on the tuya no school fees se see minister na to form no se aban ne kohwe abusua no kura wono de wonim no enti wono so be den wow eno ni yawo na ewo ho se see ya no na hwe se wo de ejaketewa bi kura hye wo se de ya fa na wunwi no akọ unconscious ne je hye wo enti sa wo we ne nya de ankwala de agro asem ye fra sofo mpanimfo no okay adifo mpanimfo no Ghana adifo wa ha na omu abene kese pa no omu mpie enokora na meka ta that is a crew ye na papa mintwa no enni mumu anase meka se enni omumu enu nti na enkabom entimi ma se ase odono ni ho ewo ba bia odono ni ho na papa na wo kanso se ese adifo mpanifo no difo bi ho no ma wo ye pani pa wo ba ya amsa na papa wo ba nanso de papa wo betumi ehu ne de nyame ebetumi ada na di a kire wo no sa difo pani ni wo wu ente se ye jai sa difo mpanifo no ne hwa ana se sikasamo no de me ka kire ho ne se mimi pe bibie di afiri wo mo ho a ana me force se me pe ba bi di me hu awura ba mi mpe bibi ni mfiri wo mo ho okay the last time my sorry baby son da ye fa minister bi ho enye Ghana enye omo ewo so sisi okay party atwam kro no okay panyini pa okay ana oso da ye fa no na nipa na oso da ye fa panyini ni ho no wa mebo me mama ne ene okọ panyini ni ho won office okay onim no ene okọbo na mane se da ye se na maso na abaye amo beto no wo be lusu ti asam no yi o okọ panyini no office no okọbo na mane se me ne o ye fine say na me hu me ne wa nante dada but abana amo beto no maso da ye se wo lusu abana poto enti se betumi a jeme me sofo number onye me number na on frame me am papa ne jeme number me wo ho na papa no frame me me ye nipa bi a me side no se wa ma me kwan a wo abrabo no mi wura mu nya hwe oh okay dabi mi wura mu nya hwe wow mi wura ma ba ye den enti papa no frame me no how I was sick hello no mi hu se abufuo wo no mu oh ase obi na ehye na obi na force ne se on frame one won kasa
Oh. But what I say? Intimate hello ni say pe. First one manye so. Second one no. And I'm just so yes. Me pacho ho eni no say yes we yes sofo. Scheiße. Jama ni be ka say shit. Yes say we yes sofo. We yes sofo. Mami munti a bambo ko na sika nyanko. Of course. Wunya sika no nkyere sa wo bambo. Ana tie ha sei fa kwa ye kyekere no na hwa me yesane no. Yesane no. Sunsumu no eye wiase foforo. Okay. Ana physical we no so eye wiase foforo. Enti wo ye wa de e wo sunsumu a ehọ ye nim me ka sheda menye bio anase maba na menyo ehọ bi ni ho. Ya suma bofuo bi se wo mekun a wo bekun wo mese wa wo bese o. Enti se sesi ya no wa hwa mayira masem no me mpese meka akọ papa ikasa wie ya no se onipa bi ye wasore ba no se wasoda once a oka onipa bi ye wasore ba o se woso da ye ne kire se me bi a me ne na hyehyɛ ho. Wow. Me ma dwene kire. Yeah, because how of friend wa approach you no. Yes. I know what was scar nipa na me kan asem sisi ano wo was scar enti na dwene ya se wo be penis wo ma hyehyɛ ho na wo be pesika ni bibia ya da be enti no. Mami ya kom de ya dada ya wiye banchi apesi ansa na ye ba pacha what ya say ene nyame se medi 100 years anya usika no na be mama di 100 years no ya se enwa hunu no ho so hwe odane tope me papa kra de em said you onimo na onimo me papa nya obi a ekom we de manosi sumuna so ekom asofo ni bi me pacho papa ye sunsun sofo sunsun sofo what is sunsun samatse sunsun nyuma na woye etiso wo hu no ka kire wo na wo de wo se obi na ne na ahyehye ho a ebesi na si ahwe na wa amblemi no o de tie hai me papa me tie papa kan na asem wie na anam se oh se ya so da ye fo obi aho na ba mu de a anu de nka nipa nyina wu enti se obi aso da ya fa ho na se emba mu a totwene baabi ehun hia nya botere ma obunfu wow mene ne kasa be 5 seconds pe afi wasi oh okay enti se dia na menya nam se bibia ni ho obeye na mekate no kwe nice one mekate no within 5 minutes and was afre me no wasi nipa wo ne kasa no nim nipa kro nam se wo ye nipa nice one nipa me ne kasa no wo ye nipa se wo gina enchanse so anase wo gina bode so de wo ye nipa wonim nipa me ne me kasa Nayas mi aminie Nayas wo ye hwan wo ye hwan no how I was see a share na de na sene na adwen no de ba no ehia wow se wo be so enti afede no opeso wa ne me fa yonko na me block a line nice one because mami no kwasem ne se achechede forobo na se wo waye a na wanya somfo se nyame so wode ye beye a wode ye beye ensese ya prayer ho se si ya president ayi edan bi asi wo se wo wa asem afa ko ho and Jesus see and them nya sure say obi be kwa ka asem wo social media so ana bibi na wafa no wadi wo ka ya beba be frɛ wo enti me media masem a me kan say papa ikoto aba no o ska o diska wuram no omoto aba no because onim so obenya second but at the end of the day omoto aba no olusu ye utimi se no de ne ho ato ne ma wo gidie ana wo gini die so na won gidie papa esika foi se what dia me chiro na se ba papa mi ntwa no unim se esika fo no so dodo na engi prophecy endi efri yan ne ye efri mu asofo no mo ne ye mi duru ba bi asofo no mi dwa bebere edu ba bi a me homo ne ma no a homo ye na ye tantantan nkola asem wo mu too much bonyame nya kola na ye de na di agro okay se ya se carpenter ni obobo akonwa si wa na kono nti na obi beto okay
enti se ye begya nkwala niema no na ya ma ye niema no mu aye duru a ya ma ye niema no afata nyame se nyame ena di ye nam de a omu so begye ye di so what me ase papa edru baby so a ese womo eja ise nkola niema ne niema bi a asofo ni binum eye na omugimudi because for instance ebi ana asa kwanhye yesi ebi kura na asofo ni bebre papa on say ebisi no kan ho asemo at omo amfa ni serious ti ebi a no dia man fan ko social media na me ai ba so kan wa sorry media me kan wa sorry gofo asofo no so bebre susu abasa womo susu kan witness but enye owuo ni nehia kwan ya na nka wase ye fa so aye bo ho ban ena no kure ni wo na abasisi ya eye ya pa say papa ye hu ye wawu kura na ufun no da ho ana wawu na ye hu ufun kura na da asen hwe nkola ye nya accident eye den kura na ase ye hu wo mufun ye hu wo body na papa we de wo mahye asem no wo hu asem no papa chese dini papa na me problem ba ko pa me nka wenwie ni ntwa ye homra esikafuoi anase meka se mpanifuoi ya atorenche mu ya to mu papa wo kwa sorry wo ye meka so mu odibra bi e wa sorry wo bo afore wo yi tight wo wasafo bi mu a bibia ye bia wo ye bi chese yebo 1 billion a bijidi so mo sorry 100,000 omo sorry 50,000 omo sorry wo ya adoye wo hwe nkofo ma chese niema wo ye no utimu se mu odu esoso sa niema we na meka se nka nyankopon hwehwe yeja no wo hwehwe efri ye ho enti wo mutimi ye sa niema we nyina bi anase wutimi ye sa niema we nyina bi no wo ne ba atorenchem ne ba social mania ne ba wo ba ne prako peputuprum no abefawo na wadi wawu sei eso na wo ginidi eja nidi papa asem no papa me hunya me basa wo mi hu de menye asem na edene bibia de we ye be ka se nyame mu no edene bibia ni we nyame mu na edene enye se asori a okwa na bibi na edina wu onipa bi oye di pakasie bia no obefiri mu ana bibia nyame da na di kire nkorofo enye se ye prophet nko anti ne nyame da na di oda na di kire amanfo ansa na nipa no afiri mu okay na sa atoyere nchem we na ABC na nipa no bi wo protection chebi okre pa enti se ye de ubedi panyina na bibia ade ewom ni se ma bambo nye emunye duruma papa na sampani fo wi ntwa no ugidi se bambo no na emunye papa ansa na obenya dibrese o mampani de chese dibrese be sha won sade na chese wachinchin bambo no wagigigigi a be ye at times antisa he me bompire ma nipa bi na sa nipa no oni MP ana oye sitting MP kesiye pa ede na ekwa akoto aba okay na omo ekoto aba no sa nipa no etie me nka no ba me nche me bompire ma no na me ka kire ne se obewe ni aba no nenso agisi wonya odi aba baako 19 okay odi na aba no se o pai odi aba mu a aba bi san hye odi aba ne mu ankasa na nipa na one ne be pre ade no ne bambo ye high echi wono ne die no enti ade ye chiwade a betumi aka wono ne bambo no eyi odi aba baako 19 enti odi aba no onkofa mre me na menyema no wow some can say within 25 minutes no ma get that aba wow
Daddy, pacho wadaroma sumu aheya mami. So ka say within 25 minutes. Seconds from man faso. Wa gada no mo dia ba pacho me ba. Ebusia ejina ha. Ejwa ma bazia. Atadre eneya sidenle pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini won ejetirufo wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee keka and na me juma dainty. Ma po me den hu hia me papa na se bad ma po me den hu dia. And one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture nti metimi gina papa tenten so. Just say Jifax mama your best simwan kasa. Me nia be ma. Ebema wusu wa ye be mama pa. Say ti ameji Jifax mixture tumpre kopeni say. Edro no ho te. Enye ma penfo oba a o ma kwale no fo. Ana kwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa egedie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Jifax mixture. Pa pa pa. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Experiences in life also. And then ye near break. And then yakudi ewaha. And nasia kesie. And call and fama. Aboafwa. Wana soma singina. Papa go furniture. Angel beverages. Jifax mixture. Cute cats. Needles on point. Kwejo shoes. Just love beauty. Palo. And was we. Papa. Pamuchwe ni die kwa so nje bia meba mo so amane ha kwa amishira mo me baba nkasa nkwachiri sa o kase ya within seconds no na odi aba baako 19 na ohia de ya akwankyere na mom na makofa aba papa pachoto aso mame adama nti odi aba de breme no me ya adwuma no ya kasunsun dwuma enye ntene bata wose nipa hunu se ya mfa sika 1 billion ento nipa wo sunsun mu ya the coins ya mfa sika emoduro emfa nto nipa wo sunsun se ya medwene se ase opese otie me mo papa tie de ase etie o mo na ya bible no de ehia because wo kasa no ka se enya bible bia ne bible se obeda Ghana no anase obeye panini patitiri wa ha anase obedi ye mpo no ohia bible a ebodu papa revelation no mo hu ani nyina na mutimi reverse ana wadaroma oh dia opede se nyame na aka kora a wosra dia ope no de oh mutimi oh eye de a wo kan nyame be ye ma
Okay, ntinka we ni ke betimi sia no. De tia ne say wunya reversion a. Sunsumu no. Okay. There were 3 stages. Okay. Yewo ehan mu wo ho. Se obi gina han mu a na chese se nipa no onyare oni accident problem bia. Se nipa no owo bambo enti no ehan da ne so no. Papa, asem ni modu. Obede ne wo se wugina han mu ana se wugina sum. Enti na wo se anka fie bia mu ye wo sunsum mu ani wo ho. Obi owe ani wo ho. Ba papa obi ho wo ani but ne de ne wo de se yade. Enti na ye nananom first no mo toto baye. No mba so hu ade. Okay. Ana onim se kane no mo to baye. Yeah. Inimpa. Na dia tia ne se. Enu nti na onipa bia wo se onya spiritual person. Because dia wo wanim wo sunsum no dia wo wonim. Aje dia wo wani ne na beboa wo. Ba dia tia ne se obi nya wiase we sika ana post ni ade ni gina ade anim. Na sika na ba ni wira fi sunsum mu dia wo ho no. But when you say dodo ani sade wo so ntakrache. Okay. Enti se ya do betena akonwa so se wo hene ana wotumfo bi ana se enipa kase a yemfa ne saa. Okay. Ba cha so what ya se. De wo hia kase pa ya bambo. Bambo. Wow. Papa yi na me kan odi aba se mi wo kofa ba me ya de ne ma no. Na empaibo mu na abato no duru so. Saa da na dwo nyina ama na. Na me sure. Nim de obetumi ya. Because okon ni mu odin ma papa no nti no aba me ho no. Enti ma yensre. Me din kotodwagu fom ye de ebetumi aye bia. Ebo be 435. Ana reply by say papa na we ne sa number we. Wow. Ana me friend. We praise God. And I'm saying, Master, to powder goose. Na bano wa wen. What's it? So for woman yankai. Yankai, may I then be to powder goose. And I'm saying, number way, no more dear basse. Wa we need to buy all means. Ubenya until you to powder goose and then do any. Or shadem. Because no okunu more thing. Onu ankasanka so ya we se okunu e mu odin. Ba won se ade bia won achi wade ntina me ka kire se sign na esise nkola dodo se yawu no kire se Ghana enyina ye a sign of warning. Na wo mu wu ye nsoso a yamfo bia de hye ankoni fiewu na yetimi atu amna kese edi wo mu nyina se gum. Enti aban no enkohwe wo mo maame no no mpefa wani wo mu nisuo na afei on frɛ adifo asofo malamfo sheki mamfo na won frɛ akonfo nyina nka wo mu nyina metwanhia Ghana ye obi adea wo mu nyina metwanhia fa adea esa aban no ene na pamfo omoye no na nsese wo motenka so bra because se wotofo nya tofam a wanto ne kon na wi no tofam e wo se ba bi a wotofam no mo ya amamre ho two we di enye se amamre keke ye o man no na aso ba nipa no ana akoya atofo wo enti se wo mo bo mpa ye nra se wo mo bo mpa ye nansa ne de emfa ho Omai na nkase enyi bibi nto ho se munyina we so mfanya mpaibo omfama wo mo no onto nsa omma obi invitation no omo mra ommetwanhia no omonya mpaibo no me mo nyenyi mu dabi wo bia omo mfre wo bia enye se na menyi we ni na meji we di na menyi we ni no because yeden ya we ya anya adwuma we be ya adwuma ya mfre omo nyina metwanhia baby wo mo se fro Plaster House. Plaster House. Omo mfre wo mo nyina mo metwanhia se kuro. Na mamre na wo ho no enkoso wo left and right ni baby a o man no badwu safe form. Wow. Papa enti se ensem a wo kan
say yanya anasa oman no ana meka say oman president na nto nsa mfrɛ adifo akonfo ne ho ahwan no nyina ne yanya ebi besen asibie mu anase me de enye me na mekasa mo oman no okay me de ma dwen na me kire Emi tumi betena ofidie so nka se ebi besi ana bi me se de esi ye won kwala no so no enye ministers no so enkwala no so no ye sign ma Ghana se Ghana no kuro no oman no enyina yie enti wo mo frem penimfo a wo mu nim fom wo mo emfa mpaebo ngu fom ye nyi obi amfrim ye mfa mpaebo ngu fom wo ye sofo a ye judi se wo ye sofo fampaebo gu fom wo ye sheki mamo a fampaebo gu fom wo ye marama o de fampa obi amra hobi wo ye Ghana ni wow ba papa say accident die kwadama etimi si and meka say enkola ni woyi eya akwanhie eya meka say esi osusu say ekwan ya ye fa so a ye sie enkola ni bo mu no enna esese ye ho amamre ana se bo enkola ni bo mu wu ato anse no de ya hwehwe ne se ebinsi bio okay de asi ni de oye ho hwe nye esie wie say ye sie wo mu bo mu ye sie wo mu ye se kotu a enye okay enti ho no de ye mfa nto ho yo ena accident ba wo hwe Ghana ha say ya ya wo fault be bree so what mase wo de ahwese ye de ka kwan ama obi se onye enye politics na me yi o da bi da efiri bese me de me hunu ye no bese 2012 2016 ya ba no ye ka kwan a okay ye de ama contract se ye ka kwan ye 6 months wo ba kọ na etutu okay it's not just papa professor Trese se kwa ne ya enkenye wiem eno mbe kwa akofa wo ana wadama papa that's not the push me to wo papa me push you papa dia o fa car ana o fa moto so obewu okay anu de obewu okay so what you say and e bi so ho ya na me susun say asa opentem because car no your friend is saying wo dey sari you say hwan kura be hwe no kura no e bi be take be 2 hours but e wiem de be 30 minutes pe na wadu etimi su say bia na ne ya na say dwumadi o mo kwa akoyere no o mo kodie no na say o mo pentem na say o mo dru ho on time etina e ba asa no na nye say bia ye kwan na enye ana say ka fort ni ade dia send de Ghana wa wo hwe free your police for so kosi soldier for so de car ya na ye de nam no kra nye papa wo hwe police car yesi ye de ko chesi nkrofo ene ade a wo hwe ase a na wo hwe temamuni car utimi hunu se police car no kra ho techima se wo ti ase papa ye ne nye papa se wo ti ase nti both physical and spiritual ne nyina no fault wo ho yo both physical and spiritual ni nyina me papa say fault e wo baby ya more Elijah yes mama wo utimu se wo ajim papa ani abre mani aso ne one pastor ye ni wanim sa David raho Pastor Osei yes mama Kwame Osei kakakra bi 1 minute na intwa ye ho ye ba na afidie maba mo so ankasa mama se bi mfrashe osa life no mu da wonti ase ase na mehwe kwan a ato ye miano mpanyimfo na ye papa no na me da ho am yem hye me so because me last year se kenya me a ka kumase kwan kan bewu nyin nyame ena nye papa kwan na me na odifo ase dana se mame na ye koba na kyerese ye di abehyehyɛ so papa momu de we unim se me kra me refi last and 5 days nyame nko a kobeti na nkanya accident to de kan wasem ye ba na me so maka masem ena se
medana so sunsum fam ene honam fam nyina na doctor so share me wo UGMC Dr. Adams nyame so nhyira no ba bia wo bia mama ewiase so ho wo ni saa na nye saa na tie na hokwa se ne ye hunu no ana so bi se bio so binya kakra to aduane di a odwene ho nko a wonwene other side so nka ho enti se bonsam ni wiase a fa hye wadwene mpepe se nyame bia so ni ho okay bonsam wo ho enu ti na nyame so wo ho oni ho a bibia so na efe ni nyame no kwa na me ka kire wo ne ne se bonsam no ho a na dwuma ne dai okay oso oba se obewia no akun no ai dai na wasel na watetel pansa so enti de kai omunyina omoyire mo no ebe wo akira wo hu ni different but omo ebe wo mo hu ni different omo nsunu tia nkasa enti nyankopon nim se saa de na toa enye betesa okay no kra nya be nyankopon na nkasa nim de bia mu hunu akunafo awisia eni nyanka saa de na enye mremremre okay enti ye maame ma saa ne ma ya to omo no na me nim no kra ni awoso wo mo ankasa enye wo mo nko obi bia to ni bi da bia na we wiase so ye wo no we den a saa word no a mi kuna wu me yira wu no we den a one day wo beti wo wasom enti misire nyame obo ade ne se ohunu ommobo no nkire omo wre de toso mienu ye papa president ada okasa wo ada ye de flower egugu wo mani no su me wre ho ma papa papa no no what sinisuo afi na me ankasa kra na me wra ho enti mami ko kai mesusu me de se di kasi ya na nke beto me one day but ewiase me nkasa mebse me kasa ma me kasa akwa achi bebre ni se na me kasa se bonsam ni wanyame ni ho no wo se wuti wiase a wo pe bambo Muslimfo omunyame wo ye honhom bi okay Hare Krishna fo omunyame wo ye honhom Christian fo omunyame wo ye honhom Bosomfo omunyame wo ye honhom enti ade na wo nko ade wo so betena wiase ase hwi ni ho enti ususu se de enti na se yenya sika kakra ana se yenya ye ho kakra ase yemfa nipa bi anya hwe titru ye asofo no tina yenti nyame asem no yenti ase no yenti wiase na ase yenti susu sam ase no hwe Queen Elizabeth owu ye no hwe amamra ye okay ye twemponchi tini nwaati wati ase enti nyam enena ye danti ne kwa ase ko sunsum sem bebre but ye nyame na ye wo na Africa no ya to atwene no kra nyame na ye nim no ye aso ye nuanom asofofo bi ye bapoma asofo mu bi no wati ase babia ne ye wose ye fa no mama ya daveti bebre ti ade na bebo Africa ho ba bebo Ghana ho ba bebo yabusua ho ba no ye ja bebre wa akire ade na bebo Ghana Africa ho ba ne yabusua ho ba no se ye ja bebre e wa akire small Elijah me pacho to aso kakre wadawa yo edika no madam mpenimfo ase paase de omo dika ka bi ni kwa ase kasa bi onenso obai no wanka bi enye na ade a medika ka ne se me papa chi ya mpenimfo me nso me chi ya Messiah manyina se Messiah ama Jesus so yo nyame me chi ya na kojo chikane owusumu nyina o se manchi o ma bravo a chi ni mama chi mu nyina ofie so for mami je ni so mami so mami je papi beautiful of mami pacha e chia pa ne nkra ni nyina ni titi taifa for my idea pa sorry ya de ba taifa Mr. J last stop no taifa for fa ni agro kra na ne da nyina omoba yami nshira omo ba bi omo bia ne ba bi omo na ntofo senka sa kwankyere na papa de momu no ana bibia papa ka kyerem na enya adwuma papa de Messiah nyame wo nshira no ma papa we mishia no na me yare pa yes na me yare pa mishia papa na me yare serious pa serious ankasa mi ankasa meti wo mi ami ni padua nim se me yare ba mi nim de yeme so de me pe hospital ko pa hospital ko yika de 250 cedis o ko no de da no na wo ko na o ba bi yo ya age ye wo labs nyina ansa na ya hwe bibia nyame me so mete se me yare
ada papa eno kra no mfa n'ani nkosu ehu mi o akwankyere keka odi kan ye ma me no da no me dai papa na meka sabi me call ladies ye de ma ukọ eye meka se ukọ toilet e kan ladies ai me ba ne be se ma me kan toilet e kan ladies me call ladies na nye me yi free me mu ba ye no timiza nyame de ye metena ha enka se ye ebia advert amano na emom se ne me hia moa no na me hia moa sister Debbie introduce me ma papa no saa na obi susu hia moa ese me so me introduce enipa na ma papa enti to aso e ma me wadama papa ho asem de kase e kai ni ade e bechi me brother pa me di na chi ni papa oh wow sometimes no say o ka bibi obi badwin say o ye onu enti na oka enye saa kra na me ye adwuma o TV station na me tu kwan akọ nkokọ ho ba bi saa na na challenge kakra o nipa bi proto zenka o de aduru be hye ho na me kwa amakonya accident wow mi nyame anim nukure ni o nyese mi ni na me na me drive nyame anim nukure ni na me ka enyese mi nu enti me ba adwuma no me brother frɛ me ka kyerɛ me sɛ car na wo de kɔ hwɛ kyerɛ ni se ye de takra ne ma bɛhye ho kɔhwɛ ho me kɔhwɛ na hye ho me yifi ho nso ampa de o kyerɛ me ye ne pepepe sɛ nya nyame na bie papa ni ana wo kyerɛ me de me nya me ba saa tem na apadwa ho ba bi afi na ye tu amna bi wo ho wo mo ye road no nti wo mo tu amna ho so de na accident bi e be hye ama obi e ho na omode fawo me se car na me de kɔ na speed wo papa na me braste front tire wow senye papa mpa ebo ne de o ka kire me anka menti ha bio na enipa bebre wo ho ase o ka bibi omnum se wunu enti na wo ka na ade ba akọ ameka ne se memma ona wa free mu no omma awawo wo mo ena mesuma wo mo pa omma awawo wo sisi e kosi se obi wo ho ane ba fe ne yawo no obenyini aduru ba bi no yes o papa ye de no call ye 2 months wa afina area we ana di 2 months o papa de na ye de ne si ye o si ne si ye na e bia sa tem kra no ni picture kra tem a wo da ho a se bi ya de dana na bibi kra we nya anhwe very sad na ewiase na ye wo ho no asem ba kwa meka no se ba bia odi brebe duru bia no e ma ore mfi unyameda eni kwa so ma ore fi unyameda ade ba kwa me de mani eto fom pa mehu ni se so onipe ne ho kire no na wo hwehwe bibi pa oben nyame yes ba se ne nsaka de wo hwehwe ni wie pa na ne wura fi se nyame no enti se koba se empo oto nsa frɛ ne se papa bra ye nyese wo nyame fie na bibi aba ne nsem a ada se odi sika beba no waka se me koye program obabi ana nso se obeka se ma ye busy ntimi ma obi mesi manan die bia ni ho a ye de ba wi ase na die bia ni ho nso a ye de be free asasi so e de akọ nyame nhyira obebre nhyira mo nso pa papa busia for me papa opeto frɛ na oni me papa ekasa me papa number na egu o screen no ase no bomodin a na frɛ number sti mu bia na obinya no na oni no edi enkomo ai sunsum dwuma de oye sunsum sofo nti sunsum dwuma de bibibie ha obia bomodin a bibia wonti ase bia de ne wudi akobia wadwuma sem usika sem ubi bia kwantu ubi bia na yes mi di ho dance ama se frɛ me papa wate ya mi sha papa aya o ka se frɛ me papa sa na enye makoma mu a ba bia ye wo ye asɔre sisi ya no e hosa okay na ye ba program yi so no e hokora ye ma tinipa no fra hin no betena papa meso wadaruma abonten kra ye nyina wadaruma ba betwen e betena ho isan se papa se be metie se menhia wa enka me kode daada enye nipa nyina nenim enti se nyankopon afa mezaya nyame me papa so
na waje me ne die me nko a me fa nhye me ntoma mu ese me tena ha bia papa meka sa wo ha se woni ha no ese still meka pacho wadaroma ti we die msre wa se media ya de asem no be kwa wie ye no ye meka twato ne se ye ma NDC fo nyina ya akọ biem na NPP fo nso so ye ma mo ya akọ because mo ya nuafo ya busua na ye sa ye wo man nso so ato ye nyina ade na ebe ya ye betumi agya ye nuanom ne ye papa nom kura akire kura ma asomdua ba eno na wo se ye nyina ye nka ye homom ye ne ye te ase no ye ma niema ho hia ye yie ye ye mo ma ye mu nuanom emoja na ewo mu na bia na we ye mu enti se nyame yi bibi kire ye mpo na ebia ya nka wo abonten na ye frewa se bia papa me hu bibi se ya ayo fa ni serious na nya bibi ekita wo nsem ana ye bepaje mama nchia me mama bedin so me mama o edi ba chosho kamra ni na chia mama nchia me mama bedin so mama nyame nhyira wo no nka ho ntete ye pa wo de tete ye wo Kristo mu no na nyina nde ye tifidie so aye kasa no ye nja wo mu de wo dibia no aya no wagya ye bi ye dan a ye beba na ye ma ekra ye honhom nso ka ho akaka kra bi na wo ko 100 years mu no na nyame ma wo so nyame nhyira pa me papa Thomas Apostle Thomas Osei Marfo papa nyame kopon onhyira wate I say kosi ada nwumre bia experiences in life 7 to 8 edamu nyina wate e ba cho frɛ papa e number no wate na de ye obia ho akohu enkohu ne sa wo kɔ na niema kɔ yie ma wa be ma miska ne biu na emu wankasa wani gye ene nkwaje ene kremufo adoso nti ye hu kremu papa mi patro adifo adoso sa na wo kanti hu adifo papa ba me papa di oye sunsun sofo awankasa wo ya we adansidi a ekoso ewechi ame kunsha munyina kasane ebesa ehia me papa mahama ene me mame Lordina iguso ema mo yakọ ene abusua mo de hye atofom nyina ene Ghana o mind ba papa bia ya me msha I'm so happy watching my mesmerized by